bon neno menani nogoy ko Guinée to wonda jouirde ni fendo kon wari ya dogu Sénégal ya Guinée. Non, mi yawno Guinée parce que kaka pays yan. Du coup, mi woni ton mi golli kadi seeɗa mi heɓi image ji labaɗi machallah. Finalement mi décide kadi artugol Sénégal parce que mi wowti ga nokkure ka wowtuɗa o sa yeehi nokkugo a taway ton no changement seeɗa. Assalamu alaikum kadi ko addi en ɗo ko yo gandi programme uji ɗin ko addi en ɗo ko joni noon en wawa hitudude e ɓeɗo kisa ɓe wawa sifanade taw fi taw kowoni feƴƴude ga eno piiji ɗin walori ga taw. Assalamu aleykum jarama. Waleykum salam. Avant tout d'abord mi présente e mom ɓe anda lamɓen e anduɓe lamɓen fo waray ko min Ada Dre. Haɗa miɗo hewti ɗo hande fi événement ko woni feƴƴude ɗo e nder leydi Sénégal. Haray noon guinéɓe ɓen fof notike mais wodi kadi ɓe min yaali vraiment haray meɗen habbiɓe massivement parce que iwoɓe Belgique ari koto Diaw haray ko fi sorti film maɓɓe o moɓe jounon on pendant des mois. Haray vraiment meɗen nodditi on fop haray menen meɗen ka foyer ga. Voilà joni taw ko adi kon est ce que no wawi men sifanade taw ko honɗum film ko hombo windi idée on haɓe wawi joude o film ɗo est ce que on wawi men sifanade ɗum. Là, je pense bien attendre un film au Winda, mais mi sikki tun ko koto Diaw créé un projet. Donc vraiment kankadi mo weltana parce que imo wawno wonde Belgique ton o waɗa projet ji makko mais sa yi o inni o aray Sénégal ɗo o muttidira beyi Guinée waɗoɓe comédie o jouina ɓe on film c'est parce que imo hiɗani fof imo hiɗani ɗimmoɓe makko ɓen na o ma o vraiment haray meɗe weltanimo so tawi kadi wodi tawtuɓe mo kadi e windugol film on haray fof e mum meɗe weltanimo franchement. D'accord on yi noɓe wawirene sifanade ni aray kono wata wonirde woɓe tawaka ko film on windete kono ɓe wawi notade programme koto Diaw on neno men nani nogoy ko Guinée to wonda jouirde ni fendo kon wari ya dogu Sénégal ya Guinée. Non, mi yawno Guinée parce que kaka pays yan. Du coup, mi woni ton mi golli kadi seeɗa mi heɓi image ji labaɗi machallah. Finalement mi décide kadi artugol Sénégal parce que mi wowti ga nokkure ka wowtuɗa o sa yeehi nokkugo a taway ton no changement seeɗa. Du coup mi tawi yomi artu Sénégal haray miɗo ɗo kadi miɗo gollude bi falaɗo collaboration entre amen haray min miɗo ɗo je suis la bienvenue. C'est la famille. Ok d'accord donc kañum bono wonno joudude Conakry ton parce que min yiɗima ton himɓe seeɗaɓe ko ha min sifanade kombo wondana jouande ɗum. Du coup min ko hoore am mi wonno gollande min on en personne. Merci beaucoup haray mi salmini ɗon kadi cousin am fiston parce que ko sabu on kadi mi ɓurti wonugol ka nder cinéma haray la weltanimo moƴƴanon ɓeynamo fiston. on waɗa weltanade télé amen o Jama TV. Mi weltanike o Jama TV ko question ni landi question ji ɗo fof mi wawi ɗi répondugol haray onon kadi on weltanama e golle mon ɗen parce que argol ka ka yimɓe